seceleni komgwaqo phansi kwe-transformer msamasondo sikhathi nabantu ababhumuka-ke sibabhobokile nebali Bhuboka. Yawanze waba muhle manje. asuka madoda kana uyangijeka kulo msengo Boko songeke ngicithe ukukhuluma. Ngithi mewazi waba muhle nangomuntu nanga lo wakuthiwa. okay masondo asingene empobokeni mnene asingene empobokeni nesijaka Bangibabhuboka. asingene empobokeni ukubhotshokwe ba Kunembhoboko lana lokho yakujezabel Nqobs. Jezabel Jezabel Yabonga Jezabel. Wakhabo iyoyo ma play way. ayibo ijima ngesilabo Bayala man. they look familiar Bakanye kanye. Funza umbhobo uthi ngeJezabel Uthi Jezabel lapha bafana nginenkinga bafana balomudze indvodza yami iyangishaya mase ifuna emalala. Ngente njani ngelulekeni? ha Hey, yamshaya yamshaya. akuzali yona tsatsethu ngasi yakweluleka inedinkinga ithi indvodza yakho iyashaya Awusuke sekubhamlekana nathi. sanze nathi sasingena Nasitshela nje thina ukuthi yenda njani so sebeta kutoshaya thina. ngoba phela idaba ishaya singathi nekuthikela kithi funani ngono wena ekhama ifune malokhuza thina sathi Ovele nje isishaye without. Isishaye. Singathi nokuthi sidayinikana. Yabo. Kodwa wena iyakushaya kube khona lo yinikana bese thina siyehlisa umoya. siyinikani That's fine. But asiya iliyani bani yoy bathi ngithi nje mina ngufishane kulombhoboko walamhlanje lenkinga lonayo sisi ufuna kusishayisa. impendulo yakhona ithi ngukho ijuju umlomo zama kanjalo nawe utsini wena Ngithi mina akachubeka ashayeke sisi nathi sishayekile. Wazi asishayise ngale ndvodza yakhe. umuntu Phela uyashaya. ayishaya ayishaya